And today's sermon will be preached by Ref. ja Rahv teeb täna meile siis jutluse. Would you like just to pray for him? Et me võiksime tema eest korraks palve So, öelda. dear Lord, I would like to bless Ref's word, Issand, palun õnnista Rahvi sõnu täna, that you give us ears to hear what he has to say today. et anna meile kõrvad kuulda, mida täna on sul meile öelda. I ask this in Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Oops. All right. I'm not sure that I could follow up on that demonstration by Anthony and everyone. Peter, I thought you were going to burst a blood vessel, but you did it. Ma ei jõudnud järgi pidada selle lauluga, aga see oli väga, väga äge. Excuse me. I want to take a little minute, a few seconds, Väikse hetke. just to kind of soak this in. Trying to soak all this in. Nii, proovime kõik siin nüüd paigale saada. It's such an honor and a privilege to be able to get up here and share with you guys. See on selline suur au ja privileeg olla siin üleval ja jagada teiega. So thank you all for being here. Aitäh kõigile, et te tulite. And for those of you online, Ja kõik, thank kes you te as well. olete online'is, teilegi aitäh. It's really just so good to be in the house of the Lord together. On nii hea olla Jumala majas koos. And the theme today is, it's the first Sunday of Advent. Täna on siis esimene advendipühapäev. And it is the season as we begin for waiting. We're waiting for God to come. Et see on siis see aeg, mis tähendab ootamist, Jumala tuleku Lights. ootamist, valgused. The lights, they go up in Estonia just as the darkness starts to settle in. Et nii nagu need jõuluvalgused ja kõik valgused pannakse ülesse, samamoodi tuleb ka pimedus meile siin sellel ajal, aasta ajal. And it's really quite beautiful. Ja see on tegelikult päris ilus. And for some, this season becomes incredibly heavy. Aga nii mõnelegi meist see aeg on väga keeruline või raske. Advent is this season that insists on us slowing down. Advent tähendab meie jaoks, et me võtaksime aja maha. It invites us to live in this and sit in the tension of the not yet. See kutsub meid olema niimoodi ootusärevuses. And Advent doesn't ask us to pretend like everything is fine. Ja advent meie jaoks ei tähenda, et me peaksime teesklema, et kõik on korras. It actually asks us to look darkness right in the face. Tegelikult see tahab, et me vaataksime pimedusele otse näkku And to still hold out hope. ja ikka hoida üleval lootust. You know, as we enter into this time of anticipation, we're going to go into the Gospel of John. Ja kui me siseneme selle nagu ootuse aega, siis me vaatame Johannese evangeeliumit. Chapter 1, verses 1 through 18, for what the series is, The Light Has Come. See on siis peatükist 1–18, see on siis pealkiri on meie seeria pealkiri Valgus on tulnud. We're not going to cover all 18 verses today, but we will begin at the beginning. Me ei vaata kõike 18 salmi, aga me alustame siiski algusest. So let's read verses 1 through 5 together and see where this journey takes us. Et loeme salmid 1–5 kõigepealt ja vaatame, kuhu see meid viib. And may the Spirit lead us to Jesus. Ja las vaim viib meid, juhatab meid Jeesuseni. Please always keep in mind that when we come to the Bible, it's not just for information, but for transformation. Jätke meelde, et Piibel, kui me tuleme Piiblist kirjakohti vaatama, see ei ole alati mitte informatsiooni jaoks, vaid see on meie enda muutumise jaoks. You may follow along in your Bible or an app. Te võite siis need kirjakohti vaadata oma Piiblist või Piibliäpist. Let's let the words connect to your spirit. Et las need sõnad ühenduvad teie vaimuga. If you're able, please stand for the reading of Scripture. Kui vähegi võimalik teil seista on, siis seisame püsti kirjakoha lugemise ajal. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of mankind. The light
shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Johannes 1:1-5. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. You may be seated. Te võite istuda. So John begins this gospel not with a manger or shepherds, but with eternity. Et Johannes ei alusta oma evangeeliumit ei sõimest ega karjastest, vaid hoopis igavikust. For God, the Messiah is not some emergency fix. Messias ei ole Jumala poole mingisugune hädaabinõu. You see, he is the light that existed before darkness. Tema on see valgus, mis eksisteeris enne pimedust. And this concept really matters if you are waiting for something. Ja see kontsept tõesti on oluline, kui sa oled midagi ootamas. So Israel knew waiting. Iisrael teadis, mida tähendab ootamine. And it's not the kind of waiting where you're like staring at an oven timer waiting for the cookies to be finished. Et see ei ole selline ootamine, kus sa seisad ahju ees ja ootad, millal küpsised valmis saavad. Babylon, Persia, Greece, Rome. Babyloonia, Kreeka, Pärsia, Rooma. Prophets that were speaking but then falling silent. Prohvetid rääkisid ja siis vaikisid. They had experienced 400 years of silence. Seal oli 400 aastat vaikust. Families buried their dead in silence. Perekonnad matsid oma surnud vaikuses. Generations prayed for a savior in silence. Ja põlvkonnad palvetasid vaikuses päästja poole, päästjat. And then John gives us this line that kind of holds the gospel. Ja Johannes annab meile selle kirjakoha, mis hoiab selle evangeeliumit koos. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Now this isn't like the darkness politely left. See ei tähenda seda, et pimedus viisakalt lahkus. It's not like the darkness fixed itself. Ei ole ka see, et pimedus kuidagi iseenesest parandas ennast. The darkness tried to win, Pimedus üritas võita and it failed. ja ta kaotas. This is the story of Advent. See on Aadama lugu, advendi lugu. Now it reminds me of something that I have been captivated, some may say obsessed with lately, and it's this Netflix movie, K-pop Demon Hunters. Ja see meenutab mulle midagi, mis ma olen viimasel ajal väga olen hõivatud sellega või tähelepanu on, et see on see K-pop Demon Hunters, Netflixi seeria. It is visually stunning. Et see on visuaalselt väga tähelepanu It is võttev. wildly creative. Et see on väga selline loov And it's connected with millions across the globe. ja see on nagu ühendanud miljoneid üle kogu maakera. But what matters most isn't the choreography or the fight scenes. Aga see, mis seal nagu oluline on, ei ole see mitte koreograafia ega see võitlustseenid. It's the exhaustion beneath the glitter. See on selle sära ulatus, kui kaugele see sära ja hiilgus seal ulatab. So there's this girl group, See on selline tüdrukute grupp and they're tasked with keeping the world safe through their songs. ja nende ülesanne on siis hoida nende maailma turvaliselt oma lauludega. And what I really love about the movie is that it doesn't pretend that evil is imaginary. Ja mulle meeldib selle filmi puhul see, et ta ei teeskle, et see kurjus on kuidagi nagu mingi väljamõeldis. And it names a lot of the things that we avoid naming, like sin and demons. Ja see näitab nagu asju, mida meie oleme üritanud nagu mitte vaadata. So the pressure of all of this to save the world, it crushes the one who is supposed to shine. Et see surve päästa maailm, see lasub selle peal väga raskesti, kes seda üritab teha.
and she ends up losing her voice. ja ta seetõttu kaotab oma hääle. And this is where the movie really starts to speak to me. ja see on see koht või hetk, kus see film tõesti hakkas mind kõnetama. Yes, there's neon and choreography and battles, it's all fun. ja seal on igast neoonvärvid ja koreograafia ja võitlused ja kõik siuksed nagu ägedad asjad. It's a very cool movie, so I see on recommend väga lahe film. But underneath, it's really spiritual exhaustion. aga seal all asub selline vaimne selline väljakutse. So the demons in this film, they don't break down doors. et need teemonid selles filmis, nad ei lõhu uksi maha, They whisper, nad susistavad. you're not enough. sa ei ole küllaldane. You're only loved when you impress. sa oled armastatud ainult siis, kui sa muljet avaldad. Hide your weakness. peida oma nõrkused. Never show the cracks. ära kunagi näita mingeid mõrasid või nõrkuseid. In the film's final song, it starts with this lyric. It says, nothing but the truth now. filmi lõpulaul algab sõnadega mitte midagi praegu muud peale tõe. And then as part of this like crescendo, the lyrics say, we broke into 1 million pieces. ja see areneb edasi need sõnad, et me läksime miljoniks tükiks, purunesime miljoniks tükiks And we can't go back. ja me ei saa minna tagasi. But now we're seeing all the beauty in the broken glass. aga nüüd me näeme selles katkistes klaasikildudes ilu. And it's in this moment that her mask breaks. ja sellel hetkel siis tema mask läheb katki Now, it's not because she became stronger, ja mitte sellepärast, et ta ise muutus tugevamaks, but because she finally told the truth. aga vaid sellepärast, et ta lõpuks rääkis välja tõe. Sometimes the parts in our lives that we're most ashamed of become our prison. mõnikord mõned osad meie elus, mida me kõige rohkem häbeneme, muutuvad meile vanglaks. Now, some of us may have grown up in homes where we just hid for survival. ja mõned meist kasvasid üles kodus, kus me pidime ellujäämiseks ennast peitma. Don't embarrass the family. ära häbista perekonda, Don't show weakness. ära näita välja nõrkusi, Don't tell the whole story. ära räägi kogu lugu. But what gets hidden doesn't heal. aga mida varjatakse, see ei parane. And a lot of the times it gets carried on from generation to generation. ja palju kordi see jätkub ka edasi põlvkonnast põlvkonda. As part of Advent, it teaches us that waiting may be painful, Advendi üks osa on see, üks osa õpetab meile, et ootus võib olla valus, but hiding is lethal. aga peitmine või peitu pugemine on surmav. So into the world of John again. ja taaskord Johannese maailma. God doesn't send techniques. Jumal ei saada erinevaid tehnikaid, He doesn't send a strategy. ta ei saada strateegiaid, He doesn't send a philosophy. ta ei saada filosoofiat, He sends himself. ta saadab iseennast. And this is the moment that the universe bends. ja see on see hetk, kus universum paindub. God doesn't say, fix yourselves, Jumal ei ütle, et tee ennast terveks and then I'll come. ja siis ma alles tulen. He says, I will stand with you in the cracks. ta ütleb, et mina seisan koos sinuga nendes mõrades. Christ does not redeem us by staying untouched. Jumal või see Kristus ei lunasta meid nii, et ta on puutumatu. He enters the arena of this world with us. ta siseneb sellesse sellesse maailma areeni koos meiega As one of us. kui üks meist, Because he knows betrayal. sest ta teab, mis on reetmine, He knows exhaustion. ta teab, mis on kurnatus, He knows wounds, ta teab, mida tähendavad haavad, physical ones, füüsilised haavad, emotional ones, emotsionaalsed haavad, spiritual ones. vaimsed haavad. And then, this grander story comes the cross in his life, ja siis see suurem lugu jõuab siis ristini, where Jesus absorbs the full weight of darkness.
kus Jeesus siis võtab endasse selle kogu pimeduse raskuse And he refuses to return violence for violence. ja ta keeldub vastamast vägivallale vägivallaga. This is how the light wins. Ja see on see, kuidas valgus võidab. The resurrection doesn't erase Jesus' scars. Ülestõusmine ei kustuta Jeesuse arme. Jesus keeps them. Jeesus hoiab neid. The risen Christ doesn't hide the evidence of what he survived. Jeesus ei varja neid asitõendeid. His scars are actually part of him. Need armid on tegelikult osa temast. And this is where this Japanese art style called kintsugi becomes kind of theological. Ja see on see, kus Jaapani kunst muutub natuke nagu teoloogiliseks. In Japan, when a bowl breaks, the artist doesn't glue it invisibly or throw it away. Et Jaapanis, kui mingi kauss puruneb, siis kunstnik ei paranda seda niimoodi, et paranduskohad jäävad nähtamatuks. They mix resin with gold and they fill the cracks. Nad segavad selle liimi kullaga ära ja täidavad siis praod. The fractures are not hidden. Et need praod ei ole peidus. They are actually honored. Nad on tegelikult nähtavad ja selle peal. And the bowl actually becomes more valuable Ja see kauss muutub väärtuslikumaks, because of what it survived. sellepärast, et ta jäi ellu. And Advent Ja advent is God's kintsugi. on Jumala kats. Kintsugi, it's a Japanese Jumala see samasugune kunst. Japani keel, yeah? Jaapani keele sõna. So Jesus does not discard this shattered world. Et Jeesus ei viska ära, ei heida eemale seda purunenud maailma. He enters into it and he heals it with his own life. Ta hoopis siseneb sellesse ja parandab selle omaenda eluga. But I would like to make it maybe a bit more personal. Aga ma tahaksin seda teha natukene nüüd isiklikumaks. There's another lyric in the final song, Et on veel üks salmirida selles filmi lõpulaulus, and it says, "The scars are part of me, mis ütleb, et armid on osa minust. darkness and harmony." Pimedus ja armid. This is what it sounds like. Ja see on see, kuidas see kõlab. And, this lyric has really stuck with me. It's really stayed with me. Et selle laulu sõnad on tõesti mulle kuidagi nagu mällu sööbinud. Because I'm living in that tension. Sest ka mina elan selles pinges. I'm not preaching from a safe or pain-free place. Ma ei jutlusta teile siit turvalisest või valuvabast kohast. I'm preaching while I'm still walking through some of my own broken glass. Ma jutlustan sel ajal, kui ma endiselt kõnnin läbi enda klaasi kildudest. And yet, I see the beauty in the broken glass. Ja ikkagi ma näen seda purunenud klaasi ilu. But not as some theory, but as something God is teaching me in real time. Aga mitte teooriana, vaid kui sellena, millena Jumal üritab mulle õpetada. Sometimes I ask God, if I'm your child, Mõnikord ma küsin Jumala käest, kui ma olen sinu laps, why do I still feel this ache? miks ma ikka veel tunnen seda valu? Why is there still this shadow mixed with light? Miks on ikka veel vari segatud selle valgusega? Why does darkness and harmony coexist in my own heart? Ja miks pimedus ja harmoonia endiselt eksisteerivad koos minu südames? And when I was driving around thinking about, Kui ma ütlesin ringi ja mõtlesin selle peale, the Spirit reminded me of something. siis vaim meenutas mulle ühte asja. Jesus had scars. Jeesusel olid armid. He did not erase them in the resurrection. Ta ülestõusmisel ei kustutanud neid. He showed them to Thomas. Ta näitas neid Toomasele. He invited Thomas to touch the very places where pain had become glory. Ta kutsus Toomast katsuma neid samu kohti, kus valu muutus auhiilguseks. The risen Christ did not hide the evidence Et põhjus, miks Jeesus ei peitnud tõendeid, because his scars were a part of him. sest et armid olid osa temast. They're not a threat, right, to his identity. Nad ei ole mingisugune ähvardus tema identiteedile.
they're actually proof of his love. vaid hoopis on tõenduseks tema armastusest. So if Jesus, Et kui Jeesus, holy, püha, eternal, igavene, victorious, võitja, keeps his scars, hoiab oma arme alles, then my scars do not disqualify me. siis ka minu armid ei tühista või ei diskvalifitseeri mind. They identify me as someone that he loves. Nad identifitseerivad mind kui keegi, keda tema armastab. This is the already and the not yet. See on see ootusärevus, mis on juba peaaegu käes. The kingdom has come, Kuningriik on tulnud, but it's still coming. aga ta on ikka veel tulemas. We have to anticipate beauty within brokenness. Me peame ootama ilu ka katkistes asjades. How do we rejoice in a world that still hurts? Kuidas me rõõmustame maailmas, mis on nii katki? Because Jesus, our Savior, has entered the room. He is here with us. Sest et Jeesus ise on sisenenud sellesse ruumi ja on meid tervendanud. God saw that the world was shattered. Jumal nägi, et maailm oli kildudeks. He didn't look away. Ta ei vaadanud mujale. He saw beauty in the brokenness. Ta nägi selles kildudes nägi ilu. He sent his son not to replace us, Ta ei saatnud oma poega, et meid asendada, but to repair us. aga meid parandada. Because Jesus is the gold. Sest Jeesus on see kuld. It's the world, but it's different. Et see on maailm, aga teistsugune. It's us, but remade, transformed. Endiselt meie, aga meie saame muudetud. It's like kintsugi. Ta on nagu see Kintsugi kunst. And this is the film's arc, too. It's the story arc. Ja see film, see Noalaev. Because when the performance ends, Sest kui see näitlemine lõpeb, this is where the healing begins. siis saab alguse tervenemine. So she discovers the beauty in the broken glass. Et selles filmis tema avastab ilu katkistes She doesn't tükkides. become less. Ta ei muutu sellest kuidagi vähemaks. She becomes fully human. Ta muutub täielikult inimeseks. So I want to ask you today, Nii et ma palun teid täna, where do you see the broken glass in your story? kui te enda loo peale vaatate, kus teie näete katkist klaasi? What does hope sound like in your life? Kuidas näeb välja lootus teie elus? Where can you rejoice? Not because everything is okay, Ja kus teie saate rõõmu tunda ja mitte sellepärast, et kõik oleks korras, but because the light of Christ has arrived. vaid sellepärast, et Kristuse valgus on kohale jõudnud. Let's pray together. Palvetame koos. Jesus, Jeesus, light of the world, maailma valgus, thank you for entering into our darkness. aitäh, et sa oled tulnud meie pimedusse. Thank you for refusing to love us from a distance. Aitäh, et sa ei ole tahtnud meid armastada distantsilt. Thank you for taking on flesh and stepping into our cracked places. Aitäh, et sa oled tulnud lihasse ja astunud meie mõradesse. We confess where shame has silenced us. Me tunnistame, kus häbi on meid vaikima pannud. We confess where performance has replaced love. Me tunnistame ka seda, kus meie teesklemine on asendanud armastuse. Lead us in this place. Juhi meid sellesse kohta. Show us the beauty you are forming in us. Näita meile seda ilu, Give us meie the- muutumise ilu. Give us the courage to be honest Anna meile julgustust olla aus and the grace to receive your love. ja armu, et võtta vastu sinu armastust. Teach us to wait with hope, Õpeta meid, kuidas me ootame lootusega. with gentleness for ourselves, Ole sõrnad enda vastu and to carry light into our world. ja kandes valgust meie maailmasse. Come, Lord Jesus. Tule, issand Jeesus, We love you. me armastame sind. We welcome you. Amen. Amen. So I always like to close with a blessing. Mulle alati meeldiks lõpetada õnnistusega, So the Lord bless you and keep you. et Jumala õnnistused hoiaksid teid, järgneksid teile.
May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. et Jumala valgus paistaks teie peale ja oleks teile helde. May the Lord turn his face toward you Las Jumal pöörab oma näo teie poole and give you peace. ja annab teile rahu. May the God who fills the cracks with gold meet you in your broken places. Et Jumal täidaks iga teie praod kullaga. May the light who cannot be overcome shine through the places that you thought were too dark. Las valgus valgustab ka neid kohti, mida te ei ole julgenud näidata, neid pimedaid kohti. And may the Word who is made flesh remind you this week that you're not an idol to perform, Et ja sõna, mis on saanud lihaks, las ta näitab teile, et ei pea mingit näitemängu mängima, but a child to be loved. But a child to Aga- be loved. et oleks armastatud laps. Amen. Amen.